Omday tang ya ke Croatia, lani ya ke Portugal, lani ya ke Germany, Algeria bat khana. Hoi ke jingdon ka VAR kan penting nai ke jingyo tep kol ke bakoj, bat dan ro ki kep ba ke pen artaten. Di perlo ka ba pais ki khana ke jingle kai ke ba mene, hapadeng ke Portugal, Persia ya ke ri Croatia. Hoi nyitip ke wei na ke jingle kai ke ba ya kaj ba, namar baro art li kiri day ke ba ya rungkat bor. Di haba pai chen ni jingle kai dei ka Croatia ka bala tam shikmat ha kala ka baar. Bat hadin nang ni ka Portugal kala yo on pen pai ha kamnit ka ban ri phola. Bat lengba ka VAR hi larai ka ba dei ka offside. Di hadin pat ka Portugal kala tam kala pat ya ka Croatia. Bat lengba ka additional time ka ba shi per minute ka Croatia kala yo ya ka lat ban pen pai. Bat lakhen pat ya ka ba dei ka offside. Di ginong Christian ka Croatia hadin baki yo iba referee ula kentai ia kan ga kol hadin ba dep check lengba ka VAR kila pen iya ka dur ka basniu da ka bret yaki klong Shamadan di kan ga drama kala kham jrong shushu bat ka por ba ai additional time kala kenjo sya ka ar per minute bat how bakut ka Portugal kala job da ar lebe kol ban ya kendo pat ya ka Spain ha ka round ka bakhan riu Shushu ke Portugal kelas sedang ikan ke jingila kai de ke jingburam yaudi ko jota bat ke pengkud ro da ke jingburam yaudi ko jota namar ke jing dap sisnem ke bau kelat Spain na ke jingjia aksiden Shushu ha kan ke jingnya kun o Cristiano Ronaldo ula pong katum kat ni minit ya ke sopti baju pong daudi ko jota ban akumba udi ko jota dong don lang bat ke national team ko Portugal dah ke jingkermen ba ke jingkerku udi ko jota ke Portugal kan poi sya katong. Di perlo ka ba pai shu sya Cristiano Ronaldo la tau yang sekawai pat ka khana hak jingla ka football. Hadin bau la yo ban tep gol hak knock out stage den bau yo ban penyakai leng ba ke penalty. Di haba pai sya Cristiano Ronaldo la tau lupa ya ke history hak ni jingla kai baladep. Ban kelalong uwe ni kiranga la kai bayo tep kol haman la ko World Cup. Cristiano Ronaldo la yo ban mi madan nriu sen ha ko World Cup bat baro nriu tem uyo ban tep kol. Henry menne ka step pat ka dai da kawai pat ka khana ka jingla jing upat ban yo tep kol ha ka knock out stage. Kadang dai ka baneng kong ya Cristiano Ronaldo ban tep kol ha ka knock out stage. Di nakata kada Cristiano Ronaldo udang kemilenti ba ka jingkermen ban job kadang don ha ke Portugal lada kala on pelim ya ke Spain ha ke round ke bakat real